Nilqakom għall-edizzjoni numru 711 ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu mingħand Skald, Mariele Zammit, Manwel Owen, Leuellen, Chappell, Timbrifam u l-Orkestra Filharmonika ta' Malta. Imma biex nibdew illum għandna din mingħand Myles. Covid mar ħajjoli til-bagi żgħar minn ġordaġen għal-ġurnal proset prim il-bud far skużi sib minn kull tip xtaq nistaqsi għal-ħabib bajt li fejn ser insib passaport li nativ Lil Din l-art Ħelwa l-om li tatna is-sima Is-sima ħammiġna is-sima kasbarna is-sima affiġna biex mill-lira ġibna bnej futur pjana tal-jumej jekk int Malti gburi konċi darba jekk int Malti għajli fejn li Malta Astara fajjek tara ħadd imxi barra Għax din Malta midlet u s-tuża rubi zal-boċċis Covid mar ħajjoli til-bagi żgħar minn ġottaġen għal-ġurnal proset prim il-bud far skużi sib minn kull tip xtaqt nistaqsi għal-ħabib bajt li fejn ser insib passaport li hu nativ Covid mar ħajjoli til-bagi żgħar minn ġottaġen għal-ġurnal proset prim il-bud far skużi sib minn kull tip xtaqt nistaqsi għal-ħabib bajt li fejn ser insib passaport li hu nativ Lil Din l-art Ħelwa Iżda Ħelwa m'għadix Issa s-solta bla frix Tqum bin-nervi għal-xiex is-sistema m'għandniex Għad li kollu bżonn emerġenza Tmur tiġi ċeppell l-ambulanza Tilħaq tmut fuq il-post nalqu t-toroq għal-gost Tasal tal-funeral sħabek kollha marru d-dar Covid mar ħajjoli til-bagi żgħar minn ġottaġen għal-ġurnal proset prim il-bud far skużi sib minn kull tip xtaqt nistaqsi għal-ħabib bajt li fejn ser insib passaport li hu nativ Covid mar ħajjoli til-bagi żgħar minn ġottaġen għal-ġurnal proset prim il-bud far skużi sib minn kull tip xtaqt nistaqsi għal-ħabib bajt li fejn ser insib passaport li hu nativ Ejja kun kontent Ejja tal-lemejx blamment Ejja kun kontent Ejja minnem Ejja kun kontent Ejja tal-lemejx blamment Ejja kun kontent Ejja minnem Il-verżjoni akustika ta' din l-art Ħelwa mingħand Myles tiftaħ l-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, numru 711 bħala poddata imma huwa l-11 il-programm fit-tielet staġun fuq Campus 103.7 fejn iltaqgħu kull nhar ta' ħamis flaxija l-ewwel fis-sitta imbagħad il-programm jittenna fil-11 ta' bil-lejl fil-verità. Il-programm maqsum fit tliet partijiet, fl-ewwel parti kollna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din li għadna kemm smajna u imbagħad fit-tieni parti ikollna kurzità. U l-kurzità tal-lum tiegħi hija din minu Timbriffa. Fit-tielet u l-aħħar parti kollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Contemporary Colors Volume 2 mingħand l-Orkestra Filharmonika ta' Malta. Ma ħallin komplu baktar diski reċenti din mingħand l-Skald jisimha Xatbet il-Bieb. Xebba żgħira ma xaddet il-bieb Xebba żgħira weħida tistenna Is-sofri f'qalba id-deni fis-skiet ma tiswa xejn li f'ħames kelmiet Xebba żgħira ma xadbet il-bieb Sorveljenza ta' raġel stranċir Inkonvenjenza ta' ġisem barrani Tbenġi li biddel kull spalla u sir Ġisima miksi bil-ara u l-bsir Xebba żgħira ma xadbet il-bieb Timmela terġa' timsaħ moħ u taħbijiet mija Jitmit rasa fuq imħadda tan-num u tormod fil-kwiet Taħseb kosta mill-memorji u l-miex iżda tigrava L-għada terġa' ġedded dak li soffrit Xebba żgħira ma xaddet il-bieb Fil-ħin u l-waqt għallet l-asla l-ħażina Disgrazzjata li timxi ma triq M'hemm xi ħin li dil-povra tfiq
tista' tikkrava u l-għada terġa' ġeddet dak li soffrit xebba żgħira ma xatbet il-bieb. Xebba żgħira li tisħed xortija Sfijat bil-ħajja li kienet tixtieq ħallewa tfenni għar-rasa bla ħsieb Xebba żgħira ma xatbet il-bieb. Misluta mill-album tagħhom Morsa li ħareġ is-sena li għaddiet hija meqjusa bħala single ġdida mingħand il-grupp Skald u għalhekk inkludajni hawnhekk jisimha Xatbet il-bieb. Recording li sar is-sena li għaddiet waqt il-Campus Fest tal-2024 jiġifieri u dak ta' Mariele Zammit diġà kellna l-okkażjoni nisimgħu xi ħaġa oħra minnu, imma din id-darba issa għandna din jisimha Babaw. Ħares lejjan, ħares lej, babaw, 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 babaw. Issejjaħ li niġi ħdej, babaw, 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 babaw. Nobdi niġri bla mangej, babaw, 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 babaw. U kif nilqek terġa' tfej, babaw, babaw, tax tagħmel, nigustak, nieħu gost, nikkuntentak. Xuftek sbieħ, inti tantani għal-kull bewsa, trid timbuttani mor l-lemmi jaraw, inta lija il-babaw għandek ħabta kif tistaħba imma qatt ma tgħid li ġew mor l-lemmi jaraw, inta lija il-babaw għandek ħabta kif tistaħba imma qatt ma tgħid li ġew.
Babaw ta' Mariele Zammit akkumpanjata fuq il-kitarra minn Warren Gallia, fuq il-kontrabax minn Oliver de Gabriele u fuq drums minn Giuseppe Camilleri. Unduru għal l-aktar silta riċenti ta' Manwel Taboni, Manwel T, din id-darba jisima Zulu Drum. Zulu Drum minant Manwel T waqt mużika motiħor fl-imkien miħaj Toni Sant numru 711 illum u fakarkom ukoll li din is-sena ġifieri l-2025 hija 20 sena minn meta bdew il-poddati ta' mużika motiħor bdejna f'Novembru tal-2005 u aktar tard din is-sena ikollna xi ngħidu ferm aktar dwar dan kollu. Għalissa nkomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar din il-ġdida ta' Owen Leuellen jisimha Catch a Plane. I just gotta get out of this place, you know. It's too smart for them big minds. I need to find a way. I can't stay in this place no more. I gotta catch a plane. I need to run away from home, yeah. Man, it's hard
hard to find the light when you're living in the dark. And it's hard to share my personal life to make art. And it's harder to stay focused when the odds keep stacking up against you when the world only cares about fashion. Man, all I do is my passion, but I still work and I daydream. And I do this all alone, cause I barely got a team. All these industry friends turn to fake ass fiends. Only ride with me for them, they ain't in it for me. But I ain't stressing about it. Man, I predicted this a while ago, back when it was nothing but a dream. I wasn't on it though. Now I'm in the building for a minute, spit it, it's time to go. Pay me to stay longer, it's part of the show. I need to find a way. I can't stay in this place no more. I gotta catch a plane. I need to run away from home. And I need to find a way to get up out this place before I lose my mind and cave. But I can't seem to escape this home. I'm making money in 5 ways, not everyone like it. Try to copy but you slip, cause my shit is on tight grip. I put my head in it and I did everything that I could. But I bet if I was from LA I'd be set for good. But woulda, coulda, shoulda, man, my country is too small. How can I aim big here if I did it all? But I feel like I've been bouncing off of walls when the same old people make the same old calls. So I packed my luggage one more time, said this is it. I gotta go get them, gotta show them what I put in it and what I got for them ready in the vault. So no excuses now, make it all your fault. I need to find a way. I can't stay in this place no more. I gotta catch a plane. I need to run away from home. Man, I need to find a way to get up out this place before I lose my mind and cave. But I can't seem to escape this home. They say the apple doesn't fall far from the tree, but this apple is a rolling stone. Don't let nobody define you, G. If you got it, then you gotta go. Don't be who they tell you to be, even if it means being alone. I'm like nobody, ain't nobody like me. To know my worth, I ran away from home. Chappell minant Owen Leuellen qarribna lejn tmiem mill-ewwel parti ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn nisimgħu diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. U biex nagħlqu din il-parti għandna l-ġdida ta' Chappell jisimha Turn on the Light. Mawda mill-album tiegħu House on Fire li ħireġ f'Ġunju ta' din is-sena l-2025, is-silta Turn on the Light hemmhekk mingħand Chappell. U bekk ġejna f'tmiem tal-ewwel parti ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum. Jekk tixtiequ tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi tkun ħarbitli, hawnhekk fl-ewwel parti ninkludu diski ġodda li jkunu ħarġu dan l-aħħar, tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u tixbdu l-attenzjoni għal dan permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com.
Fit-tieni parti ta' Mużika Moti Ieħor, fl-imkien miegħi Toni Sant għallum, għandna l-kurzità kif ikollna regolarment, u l-kurzità llum hija din. Min hu Tim Briffa? Nothing more. Every day was just like a Valentine's Day. You said the words I thought you'd never say. And when you felt that way, you think it's gonna stay. Anyway, you were right, I was wrong. There's no point in going on. You were right, I was wrong. Don't forget me when I'm gone. For so long, your tongue turned and I will never forget. Can think of the time how our lips first met. Now there's a hole in my television set. Well, I guess, well, I was upset. Where'd you learn to be so nice? With every twist of your rusty knife. I never asked you to be my wife. Well, I guess that's life. Anyway, you were right, I was wrong. There's no point in going on. You were right, I was wrong. Don't forget me when I'm gone. So long. I'd like to thank you for your letter. I'd like to say your words of comfort made me feel a lot better. I'd like to say, yes, I agree. I'm glad that we're through. I want to say, hope it hurts you too. Well, wouldn't you? You were right, I was wrong. There's no point in going on and on. You were right, I was wrong. Don't forget me when I'm gone. So long. You were right, I was wrong. There's no point in going on and on. You were right, I was wrong. Don't forget me when I'm gone. So long. So long. You were right, I was wrong, il-silta tal-grupp Ingliż My Drug Hell, illi għalek huwa Tim Briffa u madan sa norbtu. Fil-fatt ftit tal-ġranet ilu rċivejt messaġġ fuq Facebook minant Tim Briffa dwar xi ħaġa li kellha x'taqsam mal-Beatles u Philip Pace. Imma mhux dwar hekk se nkellimkom lil Tim kont naf bih matul is-snin permezz ta' sieħbi Michael Buġeja. Tim huwa l-kantant u kitarrista dan il-grupp Ingliż My Drug Hell illi għadna kemm smajna minn għandhom minn l-aktar album riċenti tagħhom li ħareġ 5 snin ilu li jismu The Dregs of My Drug Hell. Ħanismaw issa Walk Tall.
like a movie, he thought. Suddenly he realized he didn't even know her name. He squeezed his thigh and whispered in his ear, I wanna make love, I wanna make love, I wanna make love, I want to. Walk Tall minant Timbriffa u l-grupp tiegħu My Drug Hell mill-2020. Għal-kemm ilhom jirrekordjaw madwar 25 sena dawn il-My Drug Hell u anka Timbriffa b'diversi proġetti anka personali biex ma ngħidx solisti tiegħu, qatt ma daqgħet xi ħaġa tagħhom jew tiegħu waqt mużika mod ieħor qabel illum. Pero allora xejn illum wasal il-waqt li nindirizzawa din ukoll u hekk qegħdin nagħmlu u b'sanala din il-tieni parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum billi ndoqilkom din is-silta oħra mingħand My Drug Hell flimkien ma' Timbriffa u din jisimha Nightgames. Swig and the last check in the mirror. Then I'm gonna go down to the night town. My finger on the buzzer, I got my member's card. Welcome to where the morning starts. I'm playing games, night games. Familiar faces, forgotten names. Beneath these lights they all look so much the same, but I'm on a rush and everybody's buzzing. I see no reason to worry about nothing. I'm playing games, night games. Got around. Somebody's saying someone's a drag, and he's just a bore and she's just a fag hag. But I'm in the corner now for a better effect. But I'll start looking like some kind of rubbernecker of people watching on the people parade. We've all got a prize and I'm waiting to get paid. I'm playing games, night games. I've been making my moves now the whole night long. Something I say seems to come out wrong. It's getting light outside. The bars are all closed. Perhaps I'll find love on the night bus home.
U b'Nightgames ta' Timbrifa u My Drug Hell għana ġejna f'tmiem ta' tieni parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum. Fit-tieni parti aħna kollna kurzità, jien ikolli kurzità, ġieli tkun kurzità li qed naqsam magħkom għax anke tkun kurzità tagħkom u jekk int li qed tismana bħalissa għandek xi kurzità jew oħra. Iktibli, issibni fuq ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' mużika mod ieħor ħana jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Contemporary Colors Volume 2, New Music by Maltese Composers tal-Malta Philharmonic Orchestra. Longing ta' Crispiteri tiftaħ it-tielet u l-aħħar parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum. Fit-tielet parti ħana jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa t-tieni volum tal-Contemporary Colors, xogħol ġodda minn kompożitori Maltin eżegwiti mill-Orkestra Nazzjonali.
Ftaħna bdejn is-silta Longing ta' Chris Piteri bħala waħda minnhom anka biex norbtu ma' dak li għamilna 15 ilu meta daqqitilkom xi siltiet mill-ewwel volum illi kien ħareġ fl-2020. Dan it-tieni volum ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu eżattament fit-8 ta' Novembru tas-sena li għaddiet l-2024, ġifieri ftit aktar minn 3 xhur 4 xhur ilu fuq tikketta tad-diski Navona bl-istess bħal ieħor. Ħanisimgħu silta oħra minnhom. Dan huwa l-Adagio numru 2, opus numru 40 ta' Joseph Sammut, esegwit mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta.
Kompożizzjoni ta' Joseph Sammut, illi kien il-surmastu, direttur tal-Orkestra Nazzjonali għal-bosta snin matur il-karriera tiegħu. Ħallina f'sena ilussa smajna l-adagio tiegħu nek numru 2, opus numru 40. Uf dan l-istess CD, ġifiri Contemporary Colors Volume 2, insibu kompożizzjonijiet ta' mhux biss Chris Piteri u Joseph Sammut, illi għadna kemm smajna ma' wkoll Stephen Joseph Psajla, Albert Patch u Christine Schembri. Fost oħrajn illi sasemakom anka siltit tagħhom issa, per eżempju Ruben Zara, tiegħu jisimha Forbidden 4.
The Forbidden Four minant Ruben Zaramek mill-album tal-Malta Philharmonic Orchestra li huwa Contemporary Colors Volume 2. Għamiltilkom ħol għalli ħanka permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com biex anka tistgħu tisimgħu kollu permezz ta' Spotify. Dan l-album jekk tridu għal diversi xhur il-link ma kienx tiffunzjona sew fuq l-Spotify u allura l-ħol issa qiegħda taħdem kif suppost anka bis-saħħa ta' Ruben Zara li ġibidli l-attenzjoni u anka disponibli bħalma kellu jkun għal dawn l-aħħar xhur permezz ta' Spotify u anka pjattaformi digitali oħra. Biex nagħlqu għażilt is-silta li tala dan l-album, il-Contemporary Colors Volume 2, New Music by Maltese Composers tal-Orkestra Filharmonika ta' Malta, taħt id-direzzjoni ta' Miran Vuptic din id-darba. Is-silta li se nagħlqu biha hija ta' Ruben Patch jisimha Waiting for Godot.
U bil-kompożizzjoni ta' Ruben Pachemek, I'm Waiting for Godot, mill-album Contemporary Colors Volume 2, New Music by Maltese Composers tal-Malta Philharmonic Orchestra, illi kien l-album tal-ġurnata l-lum waqt Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, għandna nagħlqu wkoll dak kollu li kellna mħejja likom għallum. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Sakemm nerġgħu ta' darb'oħra, jiena minn qalbi nawgurakom is-saħħa. Mużika Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.